Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Gerald Shulai ubade organizing secretary ke UDP West Shillong habakran Shakira Pathai kubor hadian ke jingpanya so bagaseng Congress mendaksngi uloong baka jingrung jong u shaka Congress ke denamar bo yoi baka Congress ke deka takaseng ke banyalam ya ke lenti nak benta upaid ba uloong ru baka jingmi jong u nakaseng UDP ke deka jingkwa jong u shimet bat kamde ba udan daw bat uba pol uloong ba uba pol ulong kemunong hikai jong u Hakawai pat kaliang uba Manuel Batwar Secretary Kaseng, ulapan pau uba Gerald ude ubrio uba sngut ho, bat kejingwan rung unong yalam uba sngut ho, kan penkiwe ka parti, ulaong ba uba Gerald udan kejing sngut ho jingmut ba Kaseng Congress, bat udan ni kejing kwa ban kentiu yaki pat ba ka konstituensi. Bagi indap ya ki leaders ki bawan yesno bat ka Congress parti jongi, kini leaders na Shillong West konstituensi i nong yalam di berada jang UDP iwa nak try debun senem bat ka parti UDP i lalong i organizing secretary jong ka konstituensi UDP unit iba Gerald Shulai i lawan penisno bat ka parti jongi kisah kini program ke ba long mana jing syari atli ki blok ki ba dei atli ki konstituensi ki leader ki ba dei wan andre ba koi pat kata dei na nong thamai ba ki TMC ki la dissolve ya ka blok jong ki ba dan wan no banyi je lagi daw ba mlawan kia ni la defer no ya ka si ki jong ki te mentang si pediang ya iba ajaral bat ki nong kersan jong i leader jong i ki senglong keme ke bahap po jongi bat katok ani ki individual leader kui ba Dominic S wan karn punusla kata de ka program ka bang program ne bat nya kalian jong seng nyidang ya tre berba ban nang ban klain su ya ka parti ka political party hi kelong kejinglong hi kelong kedua ya ki nong yalam kidon ki nong yalam ki bawan kata ada proses jong ke political party ti ngi kum ki nong trai do party ngi kam du musim nginang penklan ka nagalian jong ngi kum ki Shillong City nginang penklan po Shillong City kepada ya po DCC ki nang po DCC kum ta teter ti nga tepat iba jalalin ai sintik natin mo kay ko ba idon manong iki bangile keren kat ko program ne ya dapat kudu ini ya yo ru e kala ba dikti we pat ki leaders jong parti kongres MPCC presiden pat baru kat ki kam jong kongres te shan dan ehi bano marba ke parti kongres hi kumakalong mansyu ono ba kumbolong mentah ki dintiak ki ba mensua ba parti kongres kaya bat kepenkendit benri mentah ha ka dengan por ka ba borok ba ki poi kendit benri ba plan ko kongres parti dan kami ka ban ra sisian buan nomor beki ki belajia beki ki belalo ki ba ki pai bai pisut hu antara lada pikilin ki pai ba kin patai bai pi ki bagi pai ba kisam ke ba kisam bat kejige babuan bah bagi pai ba ki kam tip ba kata tinga kum u nong yalam hakipor ke balik nyo ha UDP por mengadan ba UDP mengadan khatsan snem buan ki pus ngalapat teng malang mla nong lut ndai ki pus ki ba ngibat ki por ngi tradisi tomma le ya di election ki bubun tli di kidan election mi job kidan election mi dem dengan badan ni ithan matong di balai ngawan ke kongres ko tak kene galenti ka ba ni iba ke kongres ke ka ta ka parti ke banyalam sya kata galenti na bata ki pai ba baki pai ba hi kinio ya kata ke ba kita pai ba ki trang patang na kongres ki kinio ya kata nama kumu ki por balai no kumu sya karen ba ya ka jela ka jung ni lai ha ka por ba ka sorkar chung kongres ka sechar ka India
Ti kita bat state ke jongiru ini tu ija pi ba kongres ni kalau sesyar bro si kata ti omong ba katas nem kalau sesyar nilai pi ba kongres ke sesyar hal nanti ke bedai tengah syuro kongres hang ta balai ni tu pi pengalap bamen kini ka MP ru balai ngapoi ben kerjaan ya ba bensen palaru kolong ba ngai iba tang kongres ke bangidan ke manfa sederi bangidan kami kongres hadiri kan wan biasa sisir tinggal kami menjawab di kongres MP ru balai nama ba kinyo kan nombos ka bae ba kin la ban yo ban thau ya sarkar ante dei tos no bok klam yo ban thau dei at least akan isdam ke pamen kani kalau ke ba hala ba hari India ba ke kongres ke laki biang ti ngai ba kadan kala ba kongres kan sawan bai biang tinggal ni ban keren persai no na cukup bok kerbiang ya ke kongres apa yang kini ke jingrung ke jonga ba ini terengkat ti keman ke dia aku nu ki bentah ya do rengkat bangin ai mo ya kata kajing syakri ke bawah tam priba mata kesini nganmong tang na UDP na UDP ru ki boni ki nong kersan de kilen na ka VPP ru kidan kita kibala don hakipor kibala election amali kita ru kila ya don men kini menne ti kidan kibana ka NPP ru ti nganong ibigan nombos te mene bidai haspa tala tam kan kidan Bukan awas Shillong dan no ke West Shillong poi sispa tam dari pada ngimla ban khangla nomor ba kiba i ya parti bat bakwa ban sunran lang te anong munaiwan blong ngawal kawan kiwan anong mali kiwan da jiao dari no prem bat ka West hi kada min mo prem bat jalong sning tendai ngimla ban long wat wan te ka jing kwa wan te yang wal kawan te kiwan ya dan tu sispa iru ki poi na jiao ban anong mali ngati telung dari personal juga ngam ngami mau pak amdi pek ngadon ba pol ngano ipi ki tong ma bidi bre basta mah ba pol ki bangadan mat inga so ko bangadan mat nong ngayo ka jumen to ha ka jendang di start enggak mah te ka jendang ngam i ba do mentaro ngai ingam den tawe ru ngai ba pol hi te ngalasim ko mun dono hi ka jonga ni so kana bi ti ta ti ba pol ko mlidahi iba ubiak kemudian ke ba dura ti kai ke bang mun bonong pada kalong ba ha parti bre telong so thu hi ka parti temlan punya ton ubi bre bun kilong punya ti kita kalenti ke ba ka parti ke punya de ki ba bun kalenti ti tang ba pol mo te ba ilu maroi punya te ngaru ngomdan ba di ti kai ke bang adan mentah kalong ba ngaru mo di apa ba ini nya perjalanan main try kita buat ba mo một thì một bằng nhạc con MDC này còn rất nhiều kata te ba mo pet ke jingrung ke jonga te nganong bet songa parti la ke iman nga ka ibit la tiket te in siapet le halu menta te banong tiket banya apply ni pan apply hi saktil ke pat ong hi ba ban hot application te nginya persiang main interest manam da ka parti hapo ka constituency ba kita kepada kam kalau mengklaim suatu parti kan di banyak le jala banyak menu tidak ada mengklaim pada parti kamu menunjuk kan yang mengklaim juga di siapa di kata laka ilong di songsa parti bahkan lain ini sepang ke parti kung bawa iba jadal mentan kibawan join mene mde om bawan tan ko ke constituency mah kibawan join mene de kiwan namal pergi sugi ke parti but mangi ang baedan bak parti minta la bon snem ro ngisu thu badang bon kipat ba dang bon manong no second level third level na ki fourth level leaders ma ki bon ki ba ngau si sahi baka congress kajing jong congress kadang dan ti ba general issue long no way na ki leader ki ba let's say is thu kata but ikwa ban align ya ka thought process mo chu ong no shapang kata ken te lada phim dei ba ong batang na ka constituency yogi na ki be constituency ru kidang bon ki party badang ong hi ba ka jing it ham sem kadang dan ba congress ba kidang su thu ba lada kadan ka congress ka imnang sa lang lu ka ba te na kalyang jo ka party yogi ni yu i ba bon sen kadang long ba banta te kani ka jing ya le manta ba nong ba pen seng ye ki ba ru
Kamdai bawang bangi kwa ikibre bakin wan rung seng. Hendai ni kwa ban sutu namal ba parti kongres hi kat jing sutu jungi kadai ke parti jong pat ba. Te kat nang bon hi upa ju ban wan, kat nang bon hi upa ngo kumbu wan rung hi yeng la jong la do wan rung ha pu office ju kongres. Kata kat nang bahai ke parti ru. Hendai ban pen kiu biang. Ya kata ka jing bahai ke imlam sa lang ki badan kam kaya chonam tapi namal man kitli wieng. Kajing ngau jo kongres kalong ba man kitli wieng idon kam ban pen bah. Ni kajing hiar sud ka imlang sa lang menta kajing hiar sud ka kamai ka kaji kajing hiar sud ka puli ka puthi kamdei shu ka bangi deben kensting kadai ke eke bangi hab ya pet kham banya te ngi ui ba lada dang bon ki bre ki suthu ba ka kongres kadai ka parti ka ba la ban le kita ba khat kajing kerman ka dan ka parti hi ndai kajing kerman kan dan ki pat ba kajing kerman namal ba ni suthu ba ka parti kongres kadang la ban kieu bat kanang nim kwa ban pensong shit yenu ru nim kwa ban ya keren ke ba let's say kamdon ke jing sei so hadin habon andai ni kwa ban pen klan choi ka ta grassroots level tu kumi mensyong no iba jadal isu thu I kata I wan hang ni da jing su thu kumulinar ila da ong hi ba andai bi wan hang ni da condition be ni tiket ngiling iong ka kan decide hi ka you know ka committee ka ban decide you know ban I ticket ni la da ki wan bat kum ki lidar kum ki ne bat ki wan da jing so tho ni so tho ba suki kan nang kiu ka parti ru ba suki hoi la da phi wan da jing e suki ma phi ru phi yo lat phi yo lanti ban kiu phi yo lat phi yo lanti ban tre kam si sai ki pat ba baro khoi ki politicians ki bahalun baro khoi ki politicians ki kwa lun ndai kajing la ban trekam ke namar teng kum ko organization tang simet phim la ban ki phidan kam ban ya prakhat lang ban ya dan lang pak para bi su thu jumun ti ba jeral idan ka tu kajing su thu jumun ban ngi idan ka tu kajing su thu ba kajing sampang bat kajing kwa ban trai sitom namata ban tintiu ya ki mak ya ki beri na ko constituency la jong ru la se ban tintiu ya ki jaj ban riu jong ngi ru teladang ya dan lang ban ta boleh ngi mekaman ngi dang yele ban khot shu babon ki pa bikin wan shakhmat bikin join ko congress nam tam namal ko congress mentan da pipet kala phe kamdei shu ko congress ka barim kamdei shu ko congress ka ba insha tang kindat ngut ki brio dei kadai ki congress ka ba lese kalau salon sare bo khat ke kata ka dei jing kelpat ba jing su thu jungi na ka parti ru bat kadai kada ka nong rem hi bangi ko am tang khala ji parti